Нюрба малгайыттан төрүттәх өктөм олохтоогун, педагогический үлі ветеранин, үгүс оҕо ытчат тапталлаа учуталын, Кириллина Антонина Николаевнаны хеттоон сааскын туолар өрөгөйдөөх үбүлөөгүнэн итиитик истиңник äҕэрдэлиибит. Антонина Николаевна тынчы тоос сүз бэһэн усуллаахха муус устар 2 күнүгэр Нюрба малыкайгар элбэх оҕолоох Николай Егорович онна Мария Михайловна Савиновтар жекергеттеригер төрөөбүтэ. Төрөппүттері оларын кырар дәхтәрттен үліға сығыран, әппетнестап оларға үйереппітері. Малыға ұртыс қолдың бүтерен, отчатағы олық серінен Антонина Николаевна фермаға лөләбіті. Ол кәнеттен тынчы 1915 сыллаға Саха Государственный университетін биолого-географический факультетігер үйеріне кейдбіті. 5 сыллағы студен олыға әлес гынан ағық сұбыта. Әдер сағын жөгелерін күтті, bu күнгө дери үйөрүүлөрүн хомолтолорун теңеллестен, курутун чугастык билсиһен олороллор. Тыынчы 900 агуган сыллаакка үйөрөгөн битерен, төрөбүт дойдутугар биология, химия шуталынан ананан тиягыттен олус беринилэхтик, Джон Серге, ого руюгар санатыгар хаалар гына ситихилэхтик үлелэбите. Онну үйөрөппүт оголоро күн бүгүнгө дери агаддели, билсе көрсө олороллор. Тыынчы 1997 сыллааққа өктөмгө көһөн келен, өктөм орта сколатыгар директори итерүлэҕэ солбияччынан, история шуталынан, из дуһатыттан кыһаллан пенсияға тахсыр дери үлелэбите. Бос сколаға класс салаячытынан үлелэн элбэх оҕо тапталлаах учутала болбута. Үйөрөппүт оҕолоро. Антонина Николаевна сүбэtä мата, истиң сыһыана, идебитин таларбытыгар олук болбута. Лоб бачы ылыннарылаах саңата, элбэҕи билере көрөрө, тутта хатта сылжара, жоңго сыһыана, биһэхэ холобур буолара. Орду көйдөн халбыппыт хас бидди сыһырылыбыт бетерэммит жетигер баран эҕадделэн, же ис тас үлетер көмөлөһөн келеббит. Элбэ класс частарын бетерэннери көрсөргө, идени сөпкө таларга анаабыта диэн санааларын этеллер. Тыынчы 912 сыллааққа олоғын аргыһын Игорь Николаевы көрсен ыгал болбуттара. Үс оғылынан сетте сиенненен өктем сисыгала болан олороллор. Оғылары, иебит күстәк саналақ, аламағай майгылақ, ханның бағар төбелтеға өйдүр сығаннақ болан бирге төрөбіттерігер, оғылорғар сиеннерігер, барай мақтарғар, күс көмі болар тұтақ кейбіт боларынан кен тұттабыт. Олус күске таптыбыт тен бәйлерин, белинилерин аныллар. Күндү Антонина Николаевна. Эйигин өссө төгүл юбилейгүнен агадделен туран олоққа жулур күн ыттыбакка өрү үйөрө көтө этеңге сылжаргар багарабыт. Чугас жаның үйөрүлеринен, ситихилеринен канаттанан күн сиригер хуннук, жоллоқтук олор ден алгыспытын аныбыт. Өктөм нөйлеген бахылыгын солбиячы Акулина Никентьевна Максимова, олоқта жағалта, онна Анна Семеновна Данилова атынан барқары культура кейінін коллективтара, оғылырың, сиенлерің, бары аймақтарың.